Bentang ski ke arpenya trigwe yong arjar pulai. Kariwar mingi Development Council kaladawa na ka SDO pin usla ka kong Iwa Warjiri ban penstet ban ajing irap shikilanot tua harngan kabelajia ka kat sautrik mentau benai. Kinongilam ka seng uba sino pil bi tariang ulong baka SDO kalayatu bakala pa shikibor bahalor halor kene ke bentah. Kariwar mingi Development Council beri ke page je kalau ke par ke tangi sini bari ke bun ke bentah na bentah ke jimba do ka tangi ni berkohi ngelawan ikan duk mentah ya ikut SDO sebesar penusla halor ke jingjia hak kasau terik hargai hak ba armut iro orang ba na tangi ni ke duk ai ke te hak ta ke jithok jingi ngila ai ki hak SDO dak ka kerpar bakin dia ai ke jingirap wadan buram baru kata ke jingirap kan long mentah ke ye bat gi pur ke jingirpat ba nakaliang mai bain ikan ki bor bahalor nang ban la ban bu school dari ban irap by school ya kitu ya ki kon jung kitu belajar hak tu kasngi hadu bakin terlaj ya ke kelas bakan nakaliang SDO ila ong ba sampai beriksamin ya kita di tok abang ila alang ba nakasing jungi ka RMDC segibor beripet bahalor na makin la ban irap hak por badai berkubiak